Haring friends sini nalanai sini TPSC ni omong hingga sini je thanayo je seng Panchayet Executive Officer tai ICT Supervisor tai CDPO ni jara apply khaijak rok norong ni bagai o notification hingga o notification hingga jara sini apply khaipru exam center choose khaimani ajagani bisingo tai kaisa exam center et khaijaka commission ni bisingtei omo hingke sini biluniawo hingke nor oboni sathai sathai ang norong tini sanai sini syllabus norong ang phunungnai o exam ni bagui tai exam ni date ang norong teisa phunukbinai tensong noro ano onek borong no request kai syllabus rok sanai hingga oboni bagai ang teisa video ma khaika ang o je syllabus tai exam date dok to ang already revise jakse ekhonও তিনটে বিষয় নরং ang sapinai friends o jagao ang ketamo sini jara exam center seng agi Agartala Udaipur Jamunagor Ambasa ajaga choose khaimani badi tau seng bilonia jara south tingfran bagi bises khlai jara bilonia o subida nai rok norok bilonia bo choose khlai nai mannai bufurun simin norok tau correction khlai nang ni bilonia o central choose khlaimanai hingke o July ni 19 tarik ni simi o July ni 30 tarik jora norok ni exam center change khlaimannai bilonia o khaina musung rok norok bilonia add khaine mannai ni faideseng oboni bade sini exam date sini syllabus rong singtini details to details nagani norok video payasak nai tongdi friends ang norong no je o je sini Panchayet Executive Officer tai ICT Supervisor tai sini CDPO ni exam ni date ang agi bonong no rujak sini exam date hingke tei sapiro November mas ni 6 tarigo norong ni exam ongnai arpore norok o jagao exam ronon bagai norong ni admit download thaimanai hingke 25 tarik October ni simi norok admit card download khlaimanai hingke o jagao seng syllabus rok ba sini selection process ba scheme of examination bahaingnai abuna nang tabu details to details nungai norok naitongdi hingke sini scheme of the examination sini o jagao norok selection ngake exam bini scheme ta motongnai hingke seng puila preliminary exam marnai o jagao qualified mani pore norok main exam marnai main exam hangke sini preliminary exam hingke MCQ type test mane MCQ based question nai hingke sini jara preliminary exam pass mani pore main exam marnai main exam hingke conventional type test hingke norok beong mas hinei ja sung jepuro madhyamik 12 logo je porikha ri phema hingke mas hinei ar pore lasto personality test najangnai sini preliminary bagi syllabus ta montongnai main exam bagi syllabus ta montongnai sing obon daungnai lei preliminary exam o tam phainai hingke sini MCQ type phainai multiple choice khaijak general study tai arithmetic notui nai general study o hingke to kobangma tongnai arpore arithmetic hingke to ongko gas khaidise mani lalnai bini syllabus qualified mane pore main exam nai sini main exam hangke paper 1 ki English subject arpore paper 2 hingke general study tai arithmetic marnai omo hingke beono conventional type friends ong arai gonta ni exam nai 100 mark khlainai preliminary examination screen test ni bagai je syllabus rekha o jagao pattern equity MCQ ta phainai sapiro full mark 100 ni nai 1.5 ghonta ni exam nai hingke sini o jagao nai di syllabus hingke English composition 12 standard ni hingke composition konai phainai 20 mark ni arpore English ni arpore general knowledge with special reference to Tripura and Northeastern state mane Tripura tai Northeastern ni general knowledge phainai tai special reference notui nai hingke current affair local national tai international important current affair phainai current affair hingke 15 mark nai arpore constitution of India with special reference to Panchayet Raj and urban local bodies omo 15 mark ni arpore
simple arithmetic amongke mathematics फाइनाय माध्यमिक स्टैंडार्ड माध्यमिक लेवल नि अंक फाइनाय 15 मार्क नि आरफोरे सिनि मेंटल एबिलिटी टेस्ट amongke रीजनिंग टाइप बा मेंटल एबिलिटी टेस्ट अमो मुतैनै फाइनाय 15 मार्क नि टोटल 100 मार्क नि फाइनाय 1.5 घंटा नि एग्जाम मेन एग्जाम नि बागै तो सिंपल इंग्लिश होता मटा फाइनाय गनाय नि drafting a report from point and material supply sini report writing sijangnai फाइनाय 20 मार्क नि आरफोरे condensing of a prose species summary বা precis writing फाइनाय 15 मार्क नि आरफोरे comprehension of given passage as a comprehension type फाइनाय अमबो रंगि 15 मार्क नि अमो बेबंग न मास हिजंनाय जानमां फाइनाय माने राइटिं खायजंनाय जानमां फाइनाय हिजंनाय जार आरफोर पैराग्राफ फाइनाय 15 मार्क नि लेटर राइटिं फाइनाय 15 मार्क नि आरफोर सिनि ग्रामार फाइनाय करेक्ट यूज ऑफ वर्ड दंनि करेक्ट यूज खायजंनाय करेक्शन ऑफ सेंटेंस आरफोर यूज ऑफ कॉमन प्रीपोजिशन फाइनाय फ्रेजेस फाइनाय आरफोर आइडियम्स फाइनाय सिनोनिम्स एंटोनिम्स फाइनाय 20 मार्क नि आरफोर सिनि पेपर 2 अम 100 मार्क नि नंनाय आरो घंटे खलायै अमके जनरल स्टडी tay arithmetic नै जनरल स्टडी होनानै दि जनरल नॉलेज विथ स्पेशल रेफरेंस टू त्रिपुरा एंड नॉर्थ ईस्टर्न अमो हाय पांचटा शॉर्ट क्वेश्चन 4 मार्क खलाय फाइनाय कायसाव 20 मार्क नि माने 4 मार्क नि पांचटा क्वेश्चन फाइनाय 20 मार्क माने आरफोर कारेंट अफेयर लोकल नेशनल ते इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट अमो बाहायनो हाय पांचटा शॉर्ट क्वेश्चन फाइनाय 4 मार्क नि खलाय 20 मार्क नि आरफोर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 12 स्टैंडर्ड नि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान नि तैनै फाइनाय 20 मार्क नि आरफोर सिंपल अरिथमेटिक माध्यमिक स्टैंडर्ड नि अंक फाइनाय 20 मार्क नि आरफोर मेंटल एबिलिटी टेस्ट अंक फाइनाय 20 मार्क अम बेबंग मास नि जन्म जे सिनि अमंके सिनि सिलेबास इनको ओ सिलेबास आंगरनो पीडीएफ लिंक भिडियो डिस्क्रिप्शन नाय नर डाउनलोड खालामनादि ओमफ्राय जारा माने रंगो मानखाना बा जारा माय तंनाय रंग डाउनलोड खालामनादि जे अम कायसा नंनि बागै